Ну и, как всегда, перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Man reikia. Мне нужно. Man reikia. Man reikia pailsėti. Мне нужно отдохнуть. Man reikia pailsėti. Tau reikia. Тебе нужно. Tau reikia. Tau reikia pagalbos. Тебе нужна помощь. Tau reikia pagalbos. Jam reikia. Ему нужно. Jam reikia. Jam reikia daugiau laiko. Ему нужно больше времени. Jam reikia daugiau laiko. Jai reikia. Jai нужно. Jai reikia. Jai reikia poilsio. Jai нужен отдых. Jai reikia poilsio. Mums reikia, nam нужно. Mums reikia. Mums reikia pinigų. Nam нужны деньги. Mums reikia pinigų. Mums reikia pinigų. Jums reikia, вам нужно. Jums reikia. Jums reikia atsakyti į klausimus. Вам нужно ответить на вопросы. Jums reikia atsakyti į klausimus. Jums reikia atsakyti į klausimus. Jiems, joms reikia. Им нужно. Jiems, joms reikia. Jiems reikia naujo namo. Им нужен новый дом. Jiems reikia naujo namo. Jiems reikia naujo namo. Ko tau reikia? Что тебе нужно? Ko tau reikia? Man reikia kavos. Мне нужен кофе. Man reikia kavos. O ko jam reikia? А что ему нужно? O ko jam reikia? Jam reikia poilsio. Ему нужен отдых. Jam reikia poilsio. Ko tau reikia? Man reikia kavos. O ko jam reikia? Jam reikia poilsio. Man reikia, мне нужно, man reikia. Tau reikia, тебе нужно, tau reikia. Jam reikia, ему нужно, jam reikia. Jai reikia, ей нужно, jai reikia. Mums reikia, нам нужно, mums reikia. Jums reikia, вам нужно, jums reikia. Jiems, joms reikia, им нужно, jiems, joms reikia. Man reikia, tau reikia, jam reikia, jai reikia, mums reikia, jums reikia, jiems, joms reikia. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Man reikia, мне нужно, man reikia. Man reikia pailsėti, мне нужно отдохнуть. Man reikia pailsėti. Tau reikia, тебе нужно, tau reikia. Tau reikia pagalbos, тебе нужна помощь. Tau reikia pagalbos. Jam reikia, ему нужно, jam reikia. Jam reikia daugiau laiko, ему нужно больше времени. Jam reikia daugiau laiko. Jai reikia, jai нужно, jai reikia. Jai reikia poilsio, jai нужен отдых. Jai reikia poilsio. Mums reikia, нам нужно. Mums reikia. Mums reikia pinigų. Нам нужны деньги. Mums reikia pinigų. Mums reikia pinigų. Jums reikia, вам нужно. Jums reikia. Jums reikia atsakyti į klausimus. Вам нужно ответить на вопросы. Jums reikia atsakyti į klausimus. Jums reikia atsakyti į klausimus. Jiems, joms reikia. Им нужно. Jiems, joms reikia. Jiems reikia naujo namo. Им нужен новый дом. Jiems reikia naujo namo.
Jiems reikia naujo namo. Ko tau reikia? Что тебе нужно? Ko tau reikia? Man reikia kavos. Не нужен кофе. Man reikia kavos. O ko jam reikia? А что ему нужно? O ko jam reikia? Jam reikia poilsio. Ему нужен отдых. Jam reikia poilsio. Ko tau reikia? Man reikia kavos. O ko jam reikia? Jam reikia poilsio. Man reikia, не нужно, man reikia. Tau reikia, тебе нужно, tau reikia. Jam reikia, ему нужно, jam reikia. Jai reikia, ей нужно, jai reikia. Mums reikia, нам нужно, mums reikia. Jums reikia, вам нужно, jums reikia. Jiems, joms reikia, им нужно, jiems, joms reikia. Man reikia, tau reikia. Jam reikia, jai reikia. Mums reikia, jums reikia. Jiems, joms reikia. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Man reikia, мне нужно, man reikia. Man reikia pailsėti, мне нужно отдохнуть. Man reikia pailsėti. Tau reikia, тебе нужно, tau reikia. Tau reikia pagalbos, тебе нужна помощь. Tau reikia pagalbos. Jam reikia, ему нужно, jam reikia. Jam reikia daugiau laiko, ему нужно больше времени. Jam reikia daugiau laiko. Jai reikia, ей нужно, jai reikia. Jai reikia poilsio, ей нужен отдых. Jai reikia poilsio. Mums reikia, нам нужно, mums reikia. Mums reikia pinigų, нам нужны деньги. Mums reikia pinigų. Mums reikia pinigų. Jums reikia, вам нужно, jums reikia. Jums reikia atsakyti į klausimus. Вам нужно ответить на вопросы. Jums reikia atsakyti į klausimus. Jums reikia atsakyti į klausimus. Jiems, joms reikia. Им нужно. Jiems, joms reikia. Jiems reikia naujo namo. Им нужен новый дом. Jiems reikia naujo namo. Jiems reikia naujo namo. Ko tau reikia? Что тебе нужно? Ko tau reikia? Man reikia kavos. Не нужен кофе. Man reikia kavos. O ko jam reikia? А что ему нужно? O ko jam reikia? Jam reikia poilsio. Ему нужен отдых. Jam reikia poilsio. Ko tau reikia? Man reikia kavos. O ko jam reikia? Jam reikia poilsio. Man reikia, не нужно, man reikia. Tau reikia, тебе нужно, tau reikia. Jam reikia, ему нужно, jam reikia. Jai reikia, ей нужно, jai reikia. Mums reikia, нам нужно, mums reikia. Jums reikia, вам нужно, jums reikia. Jiems, joms reikia, им нужно, jiems, joms reikia. Man reikia, tau reikia. Jam reikia, jai reikia. Mums reikia, jums reikia. Jiems, joms reikia. Спасибо вам, что вы смотрите, и если вам нравится, что мы делаем, подпишитесь на наш канал.